guys, welcome to Sopimix Studio Umbiamas, conectando Aruba com o mundo via vídeo podcasting. Conectar conosco, compartilhar ideias e histórias para nos inspirar e para nos abrir. Sopimix Studio é plataforma de podcast na Aruba. Follow-nos no Facebook, subscribe no YouTube ou na plataforma de podcast preferido. Escute o podcast preferido que hora e onde está. Sopimix Studio, powered by Credits, botiu ideia? Credits educava e prepara a abo para vir um empresário exitoso. De business plan, guia personal e préstamo para negócio até com 100 mil forinhos. Vira bom mês donho com Credits. Subway. Passa na Subway para o sop, salada, wrap ou flatbread e mais fresco. Com 7 localidades rond Aruba. Nós está cerca de Ibo. Subway. Swing Masters. Organizando events, conferences of weddings, Mister de luz, sound, staging, DJ, trussing of flat screen, Swing Masters está claro para ser boa fiesta éxito. Swing Masters. E agora, Sopimix Studio é plataforma de podcast de Aruba, está apresentar. Welcome to Queen Beatrix International Airport. Please have your boarding pass and identification ready. Regular boarding will begin in approximately 10 minutes. Calling all passengers to flight 297. Last boarding call for the Buckle Up podcast. On behalf of the entire crew, we welcome you aboard flight 297. Buckle up. We're ready for takeoff. Buon tardi e buonvenina Buckle Up, un podcast by AUA Airport, onde conosco explorar o mundo de aviação junto com experto nang padunatur hende tips and tricks e inside scoop on what goes on behind your boarding pass. This is your host speaking, Amita Helian Cruz, junto com mi co-host Gershon Laclay. Bom tarde. Conta, ready for takeoff? Nós está buckle up. All right, buckled up and ready to go. Awe nos vai papi over de tópico hobby interessante. Nos saco o mundo de aviação e traveling eigenlijk nota tur ora ta very kind to the environment. Pero awe nos tabay explorar just how damaging traveling can be to the environment. E papi di kiko anos por hasi, kiko ta bezig ta wardo hasi, e kiko anos por hasi pa asina ta kinder to the planet while we travel. Ready? For that, nos ting executive team, legal NPR, di Bukuti Antara Beach Resort, Cressy Bimans, welcome. Thank you. I'm very happy to be here. E também de parte de AAA, nós temos Raymond Cruz, que é Operations and Maintenance Engineer. Welcome, Raymond. Dank je. Bom tarde. Awesome. Pero me conos começar me quero invitar você para interactuar conosco. Não olvidar de share live stream aqui e botem oportunidade para ganhar awe 2 VIP passes. So começa a share, bisa tur gente, share com tur gente e anang também pode participar. Gana 2 via mês, quer 2 VIP passes eigenlijk. Então, mas share de viagem agora que me quer nós também para participar, não tá mostrando um problema. Não duvidar que por interactuar com nós também nós vai por cobrir todo aspecto de tópico, pero se tem pergunta na of course que nós não cobrir of abo quer sa, just drop it in the comments, interactuar com nós e nós vai para experto nang por contestar a pergunta nang aqui. Nós stay back depois de semana de break, nós quero anunciar que atualmente o podcast vai virar bi-weekly. Cada 2 semanas nós está interactuando com diferentes expertos within the field para assim nós por cobrir tour parte de traveling industry, eigenlijk a tourism industry. Me quer podcast nang que nós dona assim na hope informação. Quando nós temos que dar a pessoa também semana para não fazer work, digest toda a informação que nós damos não, das bi-weekly está suficiente para Awesome. So, bang get ready. No, I want to say papi over the how damaging traveling is to the environment. E para começar, é importante para nos cobrir eigenlijk a root de problem, que eigenlijk coisas que we might not know, de traveling, que está damaging to the environment. Kiko eigenlijk
what are things ku por hasi traveling damaging to the environment? Yes, me quero viendo de isla, viajo, dus aviação tá hobby normal para nós, para passear tá outra ainda não, dus é bom para quieto rato e pensa também que com responsabilidade nós tem, não somente como basta isla que tá thrive riba tourism, traduzir no aeroporto, pero gewoon para greener world, toch? Yes. And asina, you know, cubri no solamente kiko companies within the industry to doing pata kinder to the environment, pero cubri também kiko anos como persona por hasi. Yes, correct. Right? So, bang começar ko Raymond e Cressy, conta-nos tiki kiko the things ko boso dem boso área boso tawaku porta damaging to the environment. The traveling. Okay. Raymond? See? Right. Ja, se o bom para começar em aviation, botin avião mês e acaba tá atualmente mesmo que o hobby auto no mundo botin tá trabalhando fuel, dus en dan acaba botin direct impact acaba riba emissions dan kuta de avião. Pero besides the aviation, kuta hene pa work physical, boto hobby course hobby via bonosa, que kuta passa em airport. Dus airport mês milhares de pessoas dan kuta travel em airport. Dat hobby sushi tini, hobby sushi dat sting, hobby energia que worden gasta. Dus toen is ik aan contribui tiki na damaging e se nós não tiki honesto passageiro hobby viaja ora que vai viaja so focus nota sustainability. So focus tá eigenlijk para chegar sua destinação. Dus tá passa check-in, tá passa security, uiteindelijk lo que chega gates na mais lego possível. Dus pero sem nanta cos nangu ko bibiyaha bota wak nang direct pero nanti impact hobi grande riba bisa environment no? Quer waste management in general, no? In general, hobby waste envolvido sai, não somente passageiro, pero nós pensa riba rampa, se avião tem fuel spill, oil spill, você tudo sai nang porting damaging consequences, você pa etera tam, das tudo kone botingo para quedo na je. And not to mention it's an airport. E consumo de energia está mais alto que the average. Sí, é altíssimo, sobra eta atrove boting hobby factor nan kuta usa atrove bota nós tá indústria kuta dona serviço. Dus serviço tal qual te conta, aunque sustainability tá tópico hobby importante e hobby vamos estar focus riba je, pero still uiteindelijk results está trove dona serviço. E bono po damage bo serviço, GSPA, sustainability. Dus na meste bij tiki combination. Correct. E cresce ding boso field, esse field hotelero, kiko ta konan ko boso ta wak, porta damaging to the environment, pero ko gente might not know about. Well, definitely overbuilding, overcrowding. Tour destination to max amount de gente ku por visite y ku por enjoy DJ. Itin viaja botawak destinations uno boting miles de gente ribong beach. Además de así, manera bosa visa, eta contribuir na hobby waste, hobby energy. También de gas nang, timbiaha boting gas nang ku ora nanta bay queda na hotel, dori ku nanta quedando, bambisa na bokas. Bolo benta, bo serbete, riba flor tour dia, anto koi uno novo, you wouldn't, right? But some people, dori ku awara queda un luxury ku nang por enjoy di jen, nanta hasi say, pero it require hobby energia, gas, agua. It's just very unsustainable. Buting hende ko to usa, let's say non-reef safe sunblock. There's multiple things that people do. If you would put a little bit more thought into it, you could be a little bit more sustainable. Un rato pasa, Raymond mentioned something important pa stand on un rato. No sa tourism industry, eigenlijk un service industry, right? Hobby biyaha, no sa focused on the service. So how do we find a balance between delivering a service to the comfort of nos customers, but also being sustainable? Ja, simpel como sa. Met kere trobe sustainability ta topic aqui que não tá simplesmente conheci, pero é necessário. Dus balance de sustainability e service. Ja, met kere te começar com bom mindset de persona. Dus bom, mensen ding para começar para botar sustainable, bom, mensen ding
Pas op porting hopi equipments, hopi installação die sustainable, dus machine kuta judabo spar placa of baja consumo. Pero si bo mindset no te preparar para esse, hopi viaja, bota bijvoorbeeld, bota usa airco a noite na casa, bota busca solar panel, então depende bota start como se usa airco 24 horas. Dus verdade, bota vai pagar mais corrente, passou botin solar panel, pero bonota sustainable bezig. Correct. Dus mindset hopi viaja importante. As a matter of fact, porta sustainable just die dingen mindset. Dus hopi viaja costumer nang malo, ta hasiku bota hasikos nang ku nota echt eigenlijk sustainable. E die doos, sustainability bopo applyen, pero trove de service industry, tem su boundaries nang. Dus once ku bo overschrijdt e party ku ta service, ja acaba gente sinti na tiki no comfortabel. Ja, acaba bota mal bezig, paso bota damage bo service quality. E non è un molester, vamos poner assim, né? Para sair na mesa por passa toch, mas não vai ser mais ligeiro possível, para também me se ter conta com isso aí. Então aí tá hobby bia balance que botin com high para sustainability no bira man um hamper. Exacto. No sa haya pasahero nang kuta of turista nang kusita pambisa cause hobby biya maneremo to bisa orbo biyaha bota worry mas ko bo comfort bo quer relax pero bota haya turista nang kuta prefer the thing mas sustainable practices. Seguro sim, bota haya turista nang kuta eigenlijk sustainable fan. Dus nanta pananta tu costa sustainable pero trove eta porcentaje quizás no assim alto. Dus combinação hobby biya ta algo tricky. So não sabe precis como botin ko balance. Tipo by compromise. Exacto. Sí. E cresci Kiko pa parte di Bukuti Antara Beach Resort, Kiko, como você ta logra haya e balance nang? Me quere kunosta actually yung example di kompahasya say so besides being totally carbon neutral, nostalta top 25 hotels in the world in Ayaki. In the world. In the world. Yeah. Not in the world. Un hotel chiquito di 4 camber. Who would have thought, right? Y esa pasó no está invest in quality. Me te quiere ku hopi bia gente te quiere ku sustainability is about giving things up. It's about making wiser choices. Y tambe sustainability and luxury kind of they enhance each other. Gente nanta paga pa authentic, scarce, unique, exclusive experiences. Si bota ba yung kaminda, kuta sushi, overcrowded, feast, no one's going to pay for that. So actually by investing in it, by taking the measures, bopurhasi super hopicos in the background. I mean, si, por ejemplo, bambisa na hotel, turcos está pasando in the background. Gente porta involved or not involved, ting gente porta no ni sa kuno sta carbon neutral. Hopi gente sa si. Pero lo cual es importante, es calidad de gente ng kuboting y el servicio que puedo dar nang. De quer que a geração nova de turista também da casa vir brand, não? Não quer dizer que caminho com não worry, pero não quer sinto que não também tá making part of the change. E me quer boss como hotel lá mira sai mais de cerca, me saco boss tá echt hoog in de ranking die lo que tá sustainability, dus me da impressed. Pioneers, sim, a começar para meco the rest of the world started to catch on. Correct. So, me dijeron, yo 5 años que vas a bezig con él, tata hopi tempo, me dijeron, pues ahora que bota wak tópico de sustainability te más adelante, pero mane Heliana be a pioneer, so algo vas a echt bring to light y ahora que juntos nos trabajando, ¿verdad? Sí. So, in finding balance, finding sustainable solutions, how far are we? Das bambisa di parte di Bukuti Antara. Kung leo no staco, you know? Well, definitely very far. Tenga sentido que ya acaba no se llega carbon neutrality, so now we have other goals. Pero it didn't start manikuno sa kuminsa as carbon neutral. En cambio, in 1987, ora mi abuelo kuminsa ko hotel, sustainability wasn't a thing, it wasn't something known. Pero sempre tota ting connection con nature, ela nasce na Austria, ribang farm, sempre tota passion DJ, e eigenlijk ora ela muda bing Aruba na 1970, imaginabo, tota ting 59,000 inhabitants. Oh, wow. Tota ting 6 hotels so. Por imaginar kung bonita isla kita tota, beaches tota blanco, lama tota ting super hopi naturaleza, e
vooral in 80s, wawak hopi degradation dia say, dus eno to takiara ta parte di problem, ito takiara ta parte di solution. And started small, ku energy saving program, pasodolo yung oil crisis, dus of ela forsi ko tatabay ting uno. I en vez di Mr. Charge su customers mas plaka, dori ku eting ku awo increase dor di oil crisis, ela tuma measures beforehand pa save energy. Dus no solamente itong passion di naturaleza, pero si bo pense, sustainability saves you money. It's a good business decision. Ahora aqui, por ejemplo, ku corriente awa subi, si bo todo ting measures in place, it doesn't really affect you. It affects your bottom line at some point. Pero ture hende nang kun nota tuma steps on beforehand, it affects them way more. And stupidly, actually. It's waste. And not to mention, tourism and sustainability that kind of go hand in hand, because imagine if all we're focusing on is the business side of tourism. Anto sa focusing riba, okay, let it bring money to us, and not focusing riba nos island so environmental well-being. Eventualmente we're not gonna have a beautiful island anymore papor Definitely disfrutar and invite people to. Well, sempre tabisa, we're not in the tourism business, we're in the nature business. Tour país ting algo pa export, manufacture, produce. What does Aruba have? Our GDP is 90% tourism. Y hende tabing pa beach, pa nos naturaleza nos hende nang. And if we don't do something for it today, then what are we going to have? Si nos sea levels rise, let's say by 50 centimeters, y acaba, Kiko by Aruba. We're going to be vulnerable. Definitely. Nos vai ta climate refugees. Y where are we going to go? Yeah. This is our island. It's what we have. Really? Who's going to take us in? So maybe some people would say Holland, maybe not. I mean, everyone is, we would have nothing. And there's also a very weak legal framework for climate refugees. That's a whole different discussion. Pero people don't take that into consideration, that ahora que portarnos te pensa, okay, the more we have, let's profit in the short term. The short term is going to run out. Yes, absolutely. I Raymond pa parte di Aruba Airport tambe. Kikota, how far are we? Kikota konang ko yaka ba guardo hasi kung nos journey ta mostra so far? De último ano aqui, através airport tochta met een traject op largo, op een ano acaba e a building mesta relativamente bio. Dus decisions nang e tempo e quizás focus no tanto sustainability. Dus por exemplo, bijvoorbeeld Bukuti guitar, pero still a work at the moment, airport bezig te invest, hoop in efficiency. E de machine, dus equipment nang ko hoop mas efficient. Por exemplo, atroben als nossa queda toch focus pa parte de service die passageiro, dus bono por exemplo, cooling system, dus bono tabay mitigating cooling system, bono tabay juist quizás usa a capacity para nam ora ko ting passageiro, dus ora ko ting load, pero ora ko no ting, ora tuta baja na ta ramp down, dus ora bota basically machine ta controlar so mens, dus airport based focus ribe sakinang. Of bijvoorbeeld loes nanta sende, ora como ester, ora como não sende, nanta vai paga. Dus densina aqui por botar dus prepare para isso aí não. E costo também que tá hobby importante tá também echt haya mais data que tá possível, dus gather datas não para você preciso que você tá fazendo, onde você vai, onde você reach. So se caso você não tem forma como você coleta data, não, basicamente, você sabe o que você está fazendo. Você está bezig, está realmente safe, você está bezig, está ajudando, você sabe. Então, na direção, eu quero airport bem mais e também waste management, recycling die things, dus na direção, e gateway 2030 também tem focus de certifications também para sustainability. So they're definitely on the right track and doing it. I actually have to applaud the airport. So it doesn't matter si porta 10 años pasados no comienza. What matters is that you're doing it now and you're taking extraordinary measures and investments to do it. So that's the important thing. Algo que portato uma pergunta e imitação na Bukuti Antara, sobre que the airport nossa. Último me para nos também está fazendo
Trabajador nang hobby mas bambisa wise e dona nan tips comporta mais sustainable e di logo embora como de na buku tentar ta casa uma cultura como você está a sei com trabajador nang how do you set the mindset change the culture com essa ito wala assim sa kabuso Training. Maneba bisa itong mindset. Buting ko explico kung hindi, por ejemplo, di ko nanting ko pagay lusang ora ng sali for ita cosas chiquito. Pero algo kumitahaya hopi bonita eigenlijk ta ku nanta siya sa aki, kiko nanting ko hasi na trabaho pero boto wak of nanta remarka ko na nangkas tambe nanta hasi. En vez di The habits. right? Yeah. Y tambe, por ejemplo, nos tahasi hopi initiatives pa purba ayuda nang. Des, por ejemplo, nos ting un savings and loan program unde nos duna very low interest loans pa hindi nang por comprar electric cars, solar panels. Nos ting hopi diferente cosas que nos bayhasi, por ejemplo, audits pa kung persona ng kas porta mas energy efficient. wow dus was bij mas leu ku jis hotel Well, bohende nang talo mas importante. I mean, if someone doesn't understand why they're doing something, if they don't also benefit or have access to it, then what's the point? Because panos como un hotel ta sustainable, great, but if everyone would be sustainable, that's where you make an impact. So let's make it easier for everyone to do so. Kaya nos mesa yung di tips mo kung sa ski di ka ba? Ito ako una bira mas grande pero uno ta penso no, but verdad pone a linha na companhia, pero por by mas leu e echt pone bohende nang basa breathe and eat sustainability. É nice pa parte even sobre bota 13 você costume correto. Tem a pessoa não trabalha, você mais na habita se não trabalha, por aí cas, tem toch so mal costume. Somehow é também falha, então é coisa muito grande eigenlijk. Por But eigenlijk sustainability, it's not only about the planet, right? It's about the people who inhabit it. So dus sustainability to turcos the community stewardship tambe, paso everyone benefits in it. So that's why you have to take measures for your people as well. Oh, would be great. That's amazing. So we talked about basa man kiko ta konang ku basa hasi paforpel pa a sustainable culture and there, pero let's talk about the sustainable operations. The kiko ta measures nang ku basa implement of practices ku basa implement pa make operations yung hotel mas sustainable. Well, the first way to start is to get certified. Tapos, por ejemplo, buting Green Globe certification, kumisar ko airport ting, anto nosot... I want you to elaborate on that, Vicky. Okay, so, nosotros un día first members, itambe first to get certified. Después nos get certified 1400, ISO 1400, Travel Life, LEED, anto carbon neutral tambe. Ikiko sa kita hasita, it gives you a framework, whether it's about building, como por ejemplo LEED of mass overdue operations with the Green Globe or Travel Life. It's really me recomenda pa tour business, si bonota even get certified, at least use the framework or the guidelines, pues sa kita ito ba yudabo, dunabo precis kiko boting ko hasi, pabira mas sustainable. Let's talk about certifications, Orato, because I know we do have a few, Raymond. How do they work? How do certifications eigenlijk work, and how does it help? Well, nos ting eigenlijk certification nos ting ACA, dus Airport Carbon Accreditation, dus level 2. Kon eigenlijk dat traga, dat ku pa comply, te kere botingo G's, but I certain requirements nang botingo comply, botingo sasi botinang of botina in place of botabay traha po boyega nang. Anto ora ko boting tour as in tour requirements nang pa reach certain percentage, anto ora anta dus auditors nanta bing nanta by inspect, audit, assess, o aksi di verdad to costa in place, manebo to bisa, so bo bise pero ya, anting ko bing audit bo. Então, no momento, eu não botar a certification. Então, eu sei que em fase que nós está atualmente para Green Globe. Okay. Dus nós está em fase para water audit. So nós está querendo reach a percentage para nós reach a Green Globe certification.
como te quer, não está, sim, não está bem logrado. E essa aí tá, botin time frame para fazer, ou Sim. botar open ding, botar aqui ano para invitar, ou com essa aí tá atrás. Não, botin um time frame. De caso aqui de Green Globe, botin par de luna, ou quase um ano, 8 dias luna. Então, de time frame aí, botin go reach, passou 5 coisas não, que também vou maneira policies. Policies bom trabalhar não overnight. Dus botin go echt bij, deep, danger e trabalhar não. E também tem coisas não que botin go aplicar. Dus, você botar bijvoorbeeld voorbeelding da luz não convencional, botin go cambia não. Of sistema não, quando trabalha bijvoorbeeld efficient, botin go drecha não. Então, coisas assim não, botin go echt trace na in place. Então era na audit não, então era assim não, botar reach bo Green Globe. Besides isso, eu quero mencionar também que nos Gateway 2030 também indo para lead certification, lead gold certification. Wow. Que tá eigenlijk algo que tá achievement te querer hobby grande, so leads, te seguro te querer e faz seguro com difícil está para poder reach e difficult part mes DJ tá para um building novo para trazer tem requirements dan die lead, pero ideia mesmo para porta para sobre novo porta lead, pero eigenlijk boekjaren facility build aan met lead. Je zei het eigenlijk een challenge, je zei het ook qualquer airport met bringando pedas. Pergunta, nós amigo Heliana study para podcast aqui, dus nós aqui que men lead, pero para é uma na casa com nós aqui que men lead. Que sabe que stand for eigenlijk? No, publiceer completo. I got it. Leadership in energy and environmental design. So right now, that's interesting, Raymond, because right now we're not only talking about sustainable operations and certifications of getting certified, pero we're talking about sustainable design. So, dinge design di building. When you're redesigning a building, when you're expanding a building, dinge design yaka bating ko nang por kuminsa implement pa ensure a sustainability di operation of the hintere business. What are we doing? As a matter of fact, ding design e traga algo novo é muito mais fácil. So, vou aplicar tudo o qual que tem para reach certo certification. Dus ora we design tá, por exemplo, wanneer we bisa een muralla, een building mesmo, tem proper insulations, tem gele, een ventana, een dak, een roofing, een vloer. E não é isso. Ora bota traga lead of bota proba comply com lead certifications, even durante a construction phase. Dure afval, não me certa just tira onde que tá. Tingo by namens bij landfill of namens worden crush, dan worden recycled. Dus dat lied dat echt hobby specifiek. Eigenlijk is basically tour certification dat hobby specifiek. Riba certo details nang. En dat betekent dat je hobby moeilijk, maar existing building als je lied, pas op hobby biaga en no ting, is dat difícil para bij pone certo materiaal nan ding para bohasie na of llegan requirements na inang. Sim, dus contestando a pergunta, dingen design, você acaba de pôr todo sorte de tipo de material, né, para poder chegar, material e equipments, para poder chegar na certa certification. So it's beautiful. Ora ko boting opportunity, this go expansion project. Ora kino say opportunity, it's gonna be, extension the airport, e acaba di kumsamento kaba, e acaba nos ting sustainability in mind. Do you guys have any examples of sustainable design as well within Bukuti? Sí, por ejemplo, nos gym ahora trabaja con recycled construction materials de nos old restaurant. Oh, cool. Full floor trabaja de recycled tires, boting insulated windows, nos restaurants y nos también nos original building ahora abrir na 1987. Entonces me será guardo completamente retrofitted para así por apply na LEED standards y but everything new si tauta built manera que nang a idea que nós vai meet LEED certification. E a nós agora que está chegando é point by audit, para mim que é bolso acaba passa de maioria. Com essa da fila, é algo que pode ser scary ou é gewoon renda na hobby sério, tá walk around e inventarizar certo coisa. Nós temos sustainability manager, dessa persona está encarregada de certifications lang e basically nanta
police ranti di hotel. Sustainable cops, você sabe? Sí, no, I mean, por ejemplo, nos recycle, tur local por water recycled kinang na Aruba, pero vamos a make sure que ting proper waste diversion. Dus kuna nota tira un plastic bottle ding un container de glass of course ang asina. Dus eta make sure ku nanta adhering na tura regla nang eta audit nos constantemente eta check tur number nang anto asina bota siguro ku pa next audit third party audit bota meet the requirements nang. Eta asina nos to make sure. It's a lot of effort. Yes. Pero why are these certifications and accreditations important? Well, not only because they keep you accountable, you have to do what you're saying that you're doing. Pero hope you can realize it also gives you publicity. Yep. It's also a wise business decision at Trobe. It gives you worldwide recognition. Por ejemplo, na 2019, a World Travel and Tourism Council duna-nos un award para nos climate action. Y na 2021, nosotros el primer y único hotel en el mundo que recibió un United Nations Climate Action Now Award. Wow. Un hotel din Caribe, arriba Aruba. Sí. The whole world. It pays off. That's amazing. Hoop je zijn. Okay, so otro aspect di tourism of main party pa Aruba eigenlijk de aviation. De única manera, un día única manera, of manera más grande pa cual turista te llega a Aruba, ta through aviation. Yeah. No está haciendo anything pa dus riba affects the aviation riba environment? Sí, dus como te perguntinho, dus die avião na mesa of? Sí, dus bambisa, avión, right now, you know, carbon emissions, avión, all of that. Aparte de carbon accreditation con Sting, pero anything else? Bom, te quero dat die, portanto, je conhece, AAA echt focus staan, so AAA eigenlijk lugar que tá passageiro não tá bem dus airport, dus operations die aviation, pero não tá opera avião mesmo, dus não um airline, pero still eta once como airport je wat focus on tiki die sustainable e ik meen best practices na de sustainability ideia tá também para por estimular tiki aerolíneas mesmo também para in tiki direction ja que avião mesmo eigenlijk die greatest polluters dan die mundo. Dus boquear também focus tiki de bc ando eigenlijk is hij AAA também está sendo pouco, dus está bem na direção para te quero lançar tiki de imprensa acaba over die stimular tiki electrical flying wat kiko tá besides the electric flying boting to outro tipo, dus boting bijvoorbeeld SAF boting tra hydrogen, pero still electrical flying AAA também por botam de stimular bingo atividade que também só em novembro, pero nós mesmo como AAA também está preparar para infrastructure de gele. Correto. Infrastructure para isso. So a event sustainable air travel event ko AAA. I think it's really nice because ita manera ko nossa por banda dita pioneers também within the aviation industry. Pero quando nós tiki mas de everything ko eigenlijk why this event ta important when it comes to electrical flying e preparing for the future. Sim, bom, event su su purpose nanta logicamente para more sustainable travel com avião, dus electrical. Pero também se tiki eta mais bem para estimular inter-island connections entre Aruba, Bonaire e Curaçao. Mirando que atualmente está toch relativamente cerca e tem avião available para travel via corrente dingen inter-islands of dingen ISA na aqui. E essa é a ideia, dus convênio de tour airports na die Caribe, die Koninkrijk, moet bisa. Tá focus riba esse, dus. Pero para o poder fazer, para você tem boa infraestrutura em cada outro, de maneira que o avião chega não por charge e buyback. Dus não que tá sali para Aruba, então bijvoorbeeld outro caminho, então não é queda. Dus essa é a ideia. Dus por bisa que o event kita in some way preparing nos pa future onde ko
be preparing nos para um future onde ku electric flying tá vai tá possible. Sim. Sim, as matter of fact, tá possible, capa. Yeah. E eu aqui, basically, tá focus para make it happen. Ja, in futuro, ons verwijker zo. We'll be prepared. Kita kira man ebo bisa como AAA nos na manage aeropuerto para de mang di turismo Exacto. ng kutambe ta usa aeropuerto dus kita kira el otro nice event pa Sí. at least make a first step aí pa trese awareness e purba di get to hand on board no etong Sí. shared Yeah. effort E não também tá a roupa, não? Não também tá a roupa, pessoal, é existir cava. E não também tá muito com avião aqui também é algo normal. Que vem para aí passar electric vehicles não tá algo que hen boqueiro, o acto portret. Hoje em dia, se você quanto porcentagem de electric vehicles não tá na rua, tá algo normal. E avião não tá, mas também chega em momento aí. E nós mesmos tá preparando, na hora que ele chega é hora aí por de Let's go there. não. Make Dus it happen. essa é a ideia também, não? Dus once que chega e acaba nossa set e com é também algo automático e com a ideia, a intenção para logicamente o assim por assim é preço também tem que estável dentro da isla, dus automatisch is het ook wel bekend também. That's amazing. Também tem test flights happening during the event? Sim. Wow, that's cool. Let's talk about preparation, no? We're Yes. preparing for the future. Okay, so we talked about operations, design, certifications, all of these big things happening, but make a tourism industry un tiki mas friendly to the environment. But there are small things kunos por hasi tambe, right? Kikota small things, example of small things ko you know bukuti ta haciendo ko you know ta contribute to it. Well, me quero just add na é parte de aviation, passou agora aqui nós temos the world's first ever sustainability concierge. Das Kiko é persona aqui tá hasi, é ajuda traveler llega na nos destination in the most sustainable way. E, por exemplo, com airplane bo por compra offsets, dus bolo por you would be able doing research. So you can buy offsets ku KLM, ku American Airlines, ku tour, mi te quiere. Pero a persona agi te ayudavo, también when you're on property, hopi gente que hace activities. Dus yori nos te busca, por ejemplo, activities ku tiene un low carbon footprint, dus en vez de que bota vai off-roading, bota hace un hike en Parque Aricok. Of bota hace cosas kuta ku el local community, dus bota hace un local arts and crafts, of course, así na. Además de ese, también ora bota kinang e acaba bahasa carbon stay botambe por exemplo ora que nós vai trabalhar com taxista que tem um electric vehicle então tem a preference Wow. of course it finally persona Small invest, incentives kuta yes. echt juda. Nós vai lagi charge também no hotel. Das coisas assim na ku bota wak, ku anyone making an effort, we support them. E nós ta encourage our guests também para go out, enjoy that, go to experience Aruba's culture. E também kiko nós tem to offer. So That's Nice. amazing because it goes to show school, you know, it's important to do the big things, but small things to contribute a lot too. Na airport mesmo nos go since the pandemic, nos go cashless, nos go paperless. Also I love this, pero nos ting you know, usually buting a desk nang kuting tur cada desk ting un little trash bin, cada biyaha plastic ito wardo cambia, cada biyaha buting un new plastic. We don't have that anymore. Ahora ki buting un central trash can, anto inang bota bay bota deliverable waste. You know, so corksicles, so with a baby hoppy coffee, but a throw away a cups na ito ora, tama no sa haya, kuta di corksicle lang kuta gewoon, bubukya da usa nang. I eta nice pa wakri batu hena sa desk nang tine, so si pa awa, si pa coffee, pero sing sa, bosa bota dal po coffee, bebo awa, I bota yudam da tama. Exactly. Securities, do you guys have any practices, small practices? Ja, met ik hoop dat digitalizing de hopi processo não, no, hopi checklist, hopi procedures tem bia bota pone vast de papel, para com mais infrastructure, mais computer, bobo digitalizar hopi de coisas aqui. E tá sendo mais fácil para botar, no, maneira information também de sustainable way, tá hopi mais acessível e hopi mais fácil para acumular. Dus door die hasse coisas na aibo tinto coisa central e também nosso trabalho pabo. Papi, un rato the businesses trying to adopt sustainable practices. Where would you guys say lota emiho camina pa start? start small.
Começar com mesmo waste management, energy reduction, kung bota reduce water consumption, reuse, reduce, and recycle as much as possible. Repurpose kosang kuboting kaba. Tambe wak den kikos, por ejemplo, manevo sa visa, ahora que vos going paperless, nos tambe. It's just den going paperless, but the save asina hopi placa tambe. So it's something that benefits everyone. And then, of course, if you can get certified, do it. If not, follow certification guidelines, because that will tell you exactly what you need to do. Raymond, si nos toma airport como un example, where would you say lota un bon caminho para businesses que quer bira mais sustainable start? Ja, met keren miskos que vrouw bisa si ding kostan chiquito, no? Dus bijvoorbeeld in airport mes besides die dus echt purbe die hij hebben low hanging fruits nang. Den caso die airport bijvoorbeeld wanneer flashes na die wc. Un costo notava assina proyecto así grande, pero still tiene un impacto muy grande, so safe hopi agua. Of que luz nang, luz nang convencional, luz nang gas hopi corriente, proyecto chiquito, que safe hopi energia. Dus ja trove, eta beamback trove na echt awareness, mindset die hende, no? Dus mas porque da mostra e lead by example. Dus zoals je wat purba die trecele, wat mensen purba aplicar aan. E se wat purba papiele, wat mensen purba hasie. Dus het echt un bom costume, que bota começar na bom mês. E por um instante, quizás vari sushi não estava leuk, pero agora que acaba é You get used to it. Exacto. You get used to it. E esse não é echt conan que me diga nota não na business é só, pero na boca mês. Na casa mês é tu dá once que bopo hasie, eting low hanging fruits que kunele. That's amazing because we talked about what the industry is doing, right? Pero anos como travelers, tambe ting practices que nos por adopt para un más sustainable traveler. Kiko, you guys have any ideas de Kiko ta konan nos por hasi while we travel para nos por ta más sustainable? Well, definitely do activities que support camino que está vayendo. Tambe try not to, let's say, use a lot of disposables. Manera babisa, 13 bumes un bottle. A nossa hotel, por ejemplo, nos duna mane un amenity, nos duna turhendo un water canteen. Anto bisa nang bebe agua around the property. Aruba's water is super safe. Don't buy plastic bottles, etc. And that helps out. Tambe mita quiere ku definitely algo que sustainable ta like mita bisando offsets sang. And if you can stay at a hotel that's not a large hotel, maybe locally owned, kuta helping economy di persona di país y tambe of un carbon neutral hotel that also benefits. Yeah. Also maybe it's kind of logical, pero nos nota pingsri bajele fácil. Planning longer vacations. Definitely. You know, instead of plan un short vacation, but travel pa bin back pa un simang. Después otra luna, but travel pa un simang pa bole bin back. Your carbon footprint to be larger. And algo que tá hopi financially smart decision também tá rendendo de bisa gewoon buy economy class tickets. Sobre emissions sempre war calcular de quando passageiro tem de vuelo, dus essa aí dava menos leg room para, pero eta kita também bo carbon footprint. Dus essa aí tá hack dos banden bo carteira e também para sustainability. To add to that, eigenlijk si botuma statistics ng the Environmental Protection Agency EPA in America, si bolo fly from New York to Aruba, will emit around 920 kilograms of CO2 emissions. If you would drive that same distance in the United States, it would be 3 times more. Dus, ti viaja, bota pensa, no, mi no te yendo riba un avión, paso un avión to un polluter, but driving may cause a bigger impact. Yeah, nos no ting train, of course, ang asina. So actually flying to Aruba in many instances is not as bad as people think. Sustainable. It is more sustainable. pero ora bo biyaha tambe being mindful di bo transportation inang no so ready pa rent un car anto bang instead of usa public transportation for bo by Holanda cycle eta algo diferente. We don't do that here often pero eta small things ko por ayuda
Do you guys? I wonder. Do you guys maybe recommend so? Okay, so I in the past have had really bad habits. Okay, the simbiyaha, I'm just preparing and tumita din mi hotel room pero mi gusto ting television sindi maske I'm not even paying attention Background to it. noise. You know, just pa ito sindi and pa mi loik ito sindi of ora ko bata sali di ba hotel buno ta ping sa riba pagabo airco nobody is gonna be there of basta baha at least lower a thermostat. Do you guys want to encourage things like that to the guests? Well, yes, and housekeeping does it. Dus, por ejemplo, nantabing nantapaga turcos. Pero tambe, por ejemplo, ding public spaces, nos airco sempre taponin na 26 degrees, anto ding rooms at 24, inang notabay masabaw ku, not in Fahrenheit, let me say 21 degrees Celsius. So, inang yakaba bota safe hopi energy consumption, and people are very okay with that temperature. You really don't get any complaints of that. E você mesmo como hotel toch assim na chiquito, comparar com outro hotel lang vooral around die Bukuti Antara também. Você tá reach out também na hotel lang around por di toch encourage sa também ding rest of the community? Definitely. Mi vuelo tata riba varios diferentes environmental committees ng ding ahata y cosas así na, pero tambe eigenlijk razón di kung nos gana United Nations Award tapos nos program to replicable and scalable, meaning ko elo por apply to any business. So anyone who wants to know more about this, please reach out. We want to share our knowledge. No te manemos querte único in the world. We want everyone to do what we're doing. So. That's admirable. Raymond, Raymond, you mentioned what we do, like small things that we do, the sliding doors. Sí. How does it affect? Hopi. As a matter of fact, wanneer we mentionar que bijvoorbeeld na Putin na huza 26 graden in public en die 24 in kamer. Na airport é tudo diferente, sobre boting people that traffic. Dus besides die dingen stress, para não chegar naar gates liggen, naar de move, naar de cana, e once que bota HCC, energia que te pode produzir dentro assim é mais alto e portanto é estranho, pero gente seguro para produzir hopi caliente. E heat load inang na airport, nós temos conta com ele, dus nós temos zorg para air não tá extra frio. E besides isso, nós temos bad actors não, que bijvoorbeeld sliding door, que ja basicamente não tá mal costumer, que bijvoorbeeld bota haya simplesmente passageiro tá para dilante de sliding door, dilante sensor, diz para manter abrir para ar passa fresco, riba je, para sentir a brisa de ar que passa na gel, então ja, é great, pero para nós basicamente bota base da drain volle friedad of eigenlijk op de beste lagen caliente drin op het ding. Ja, bom dat je na casa. Dus na casa bom dat je na airco. But actually doing po mesmo disservice, porque se abata para pa fo guardando pa dentro bijvoorbeeld na imigração, na access control, right? Bota para pa fo dilante sliding door, bota hay untig airco, pero bota strobando pa ora pa dentro pa ding, a temperature to where it needs to be. Ja, het subi. E ja, want na casa bom dat je na air quando lega por die camera abrir. Dus é not bij friele. Então, ja, tem occasiones door die piek, door die drukte, automaticamente a porta tá basicamente não tá certa, dus het abri. Então, ja, rei, botin, ja, tem cenário na tame que bota purba de mitigar mas sobre o possível, que men empregado de airport, landside officers não são seguro com moeilijk etapas door die drukte e grupo grande de passageiro que tá é challenge, não? Sim. Dus tem várias coisas que você pode suceder. Everyone por be mindful. Exato, você tem que consciente, você pode dizer para rato, 30, não tá legal 30, bota 30. E essa sucede, quizás é parte de check-in halls, não, e não tá sucede muito, você tem mais controle, pero essa sucede hope viaja em arrival. Em arrival hall, pessoa em aankomsthal, bota a família não tá bem. Yes. Dan op die sparen rond die porta. E ja, dan dat er para portar que sensor tá even e a trobe no, e not about die comportar não tá sempre malo, e focus tá diz para wak dan
ser quería, dus na te boar que porta mes. Pero meanwhile, eta hasi lugar hopi mas. Quero dizer também então be mindful of sliding doors. Be mindful, no, sabe? Você não te ajuda hopi. Para mim, quando sigo também, quero recordar a gente para like and share podcast e há chance também ori para ganhar 2 VIP passes, não? Começar em sintonia, agora sempre por lá algo, se tem qualquer pergunta para Cressy, ou nós estamos de airport, por sempre lá que saque tem comentário e nós lo get back to it. E botin chance te aqui 2 semanas de nos next episode, nós vai estar sharing, announcing a winner, kulogana ito VIP passes, e nós vai purba para cada episode, nós porting prizes para giveaways, so be sure to, share, interact con nós. We love it. Gershon, ti un cos ko minokiar pa nos skip. Un rato pasa, you mentioned something really interesting ko you guys did. Di papelan chiquito, what was it? Papelan chiquito, ko busanang hasi? Die que É papelan chiquito de breaks, I think. Sim, então small initiative, mas quero dizer small step que nós temos sustainability. Nós temos diferentes machines nang kuta screen, então junto dengan grupo nang mesta decidir que hora certa pessoa vai comer. Então, hopi biar me haya papel lang quebrar, tirar rond, of ele tá brincando para papel, então me não compreende que precisa tá. Logo depois me haya tudo notes nang kine machine nang, então me di pero nos por tá way smarter about this. Eu me busca whiteboards nang busca com marker just erase, onde me põe chiquito na cada machine. Lang ako misal gewoon uso de assim ali he, pero eta small things nang wat erg doen, no. It's really un example de many small things ko porta like. You just gotta detect, hey, why is this paper here? Why am I finding these papers here? Hey, this is something, an opportunity, you know? Die manier, iemand wist de operations, wat is in bezig, pa sigura, ku turkosta bij zijn lihe, ku bonota, mindful, hopi bia, di ki tour, but wasteful of. Correct. So we're ready para a travel hack. Tour episode nos ta share un travel hack pa nos everyone go to gusta travel. Pa yuda nang ta un miho, mas efficient traveler. So, travel hack di awe, ta basicamente hopi simple. A lot of people don't know, pero ora ko ba biyaha, ora ba pasa through Aruba's airport, buting, boborbing ko ba mesong water bottle, kara bombing ko ne bashisi, ora ko ba pasa, na security checkpoint, pero nos ting ding airport, nos ting water coolers, kubo por refill ba water, yes, kita avoid ko, bota bay compra un plastic bottle, un plastic water bottle. It is not only save you money, but llena po water di awa, compra po snack, llena po water di awa na un dia cooler nang, and off you go. Stay hydrated sustainably. E cabin waste também, minha lista tá 6,7 milhão de pounds tabay di cabin waste, no? Qual tá bleki ng cups ng tudo kung ko usa a bordo ko uiteindelijk ng guaro tirafo. No solamente sai per maioria de coisas nang no sa haya bakery barampa or no sa si FOD walks nang bota haya cups, bota haya di plastic tiradas, tudo senang tambe ta ajuda baha sai. Oh wow, minuto ta saco bota actually haya stuff like that. But I saco de chips, but I hope because we can talk. I've only been on 2 FOD walks. No, mas ko no sa FOD walks ta basicamente FOD ta stand for foreign object debris. And kung ko human beings talaga atrás ko uiteindelijk ta end up riba airside kung not supposed ita there. And sometimes nanta organiza HSS department organiza FOD walks, onde cultura gente vai para de linha, onde vai cana riba e pista, mirando a ball, pa sushi dilante nang, anto picking them up. That's so cool. Wat I hope je kon, dus parte de tres op mensen reusable. Maar zo não solamente border bottles, maar cutleries, dus forky, cuchara, coisas na cena também, tá echt small things, dan goed echt ajuda para bigger picture. Seguro. E há rato passamos a mencionar VIP passes para a gente compreender, não para bailar meu concerto lá no último, pero maneira botar haya hopi viaja na nos aeroporto, passageiro na que viaja, me quer buku tentar também dari para sair com nada fully booked, while a gente não digo passa aqui na e sali também for do aeroporto, qual porting longer lines e essa que tá facilitar isso aí. Eta VIP treatment bobo bisa ko ta ponebo exam de linha aqui e passa para ding hassle free nos tour saco aviation ta hopi hack te caba essa que onde small steps nang ko dabo passa tor de nos checkpoints nang no maneira hopi mas lihe e worry free.
Me mesmo vai share para next time me viaja, hopelijk me passa super lihe, tour Konan guys, me quero thank you so much para share some knowledge con us awe. Hope interesting, really interesting things and beautiful pamira kung companies within an industry who might not be kind to the environment, but actually do things to care for the planet, you know, while we share nos beautiful island ko to the visitors ko to being, you know. Ja, ze dilo que nossa sinhata não solamente para na companhia, pero it's a culture e botin ko bring tour hende dinje. É sei que men change mindset de tour hende individually e met querer junto bolo por conquer riba company level. Hope nice. Yeah, me quero finalize ko di boso party why según boso it's important pa everyone contributes to, you know, better of more sustainable practices. Yeah, definitely the Caribe no está super susceptible pa effects ng the climate change. Pero mi quiere ko hopi hende no tawak a perspective ko we all live on this planet. There's only one. We're really at a point unde nos no por vai back atrás más, and everyone has to contribute. No solamente hende na Aruba, pero globally, pero voral nos Mr. Wari. Sí, mi quiere addition kung ipupon ita gemet ita bisto die hopi aankaba ita wat algo ku kento me voorbeeld die meneer Biemans mes die aankaba ita algo ku ila wak ku to by bing e basically hopi hine a wak te bing pero tan tenku eno bon algo não passa bon assim nada e esse eigenlijk mindset robes sobre ku bon no quer para algo passa dus woki no está ribe borderline caba die cosas que está passando ribe mundo tem evidência caba tu cosas que está passando dus jaar vertel que tinko assim algo botinco mas eu acho cambio mas vai bem demo mês demo como pessoa não quero pessoa indivíduo da passa comitor hobby biada juist ora botin pensamento hobby biada ora in costa vai robes. De quer se persona pensa assim, e se 100.000 persona vai pensa assim como diz o indivíduo, bono também cambia nunca. Como se juist na bom mês acaba. Dus e na é diferença tá, não? E quero assim remarque, adicionalmente nós está apreciar, porque mais hobby mês pessoa, a pessoa nós tem site visit na Bukuti igual. Yes. Bukuti bintamos é que nós na airport, dus nós tem echt close relationship com Bukuti. Oh, that's really nice. It's so beautiful moment. Die tour look na logra met keer na mesa. Tá benchmark e nós mesa look up to them e at some point the spera nós will look next to us and basically up to them quando nós riba mesa linha quando nós The feeling is mutual and it only benefits everyone. Por exemplo, imaginabo in the future ku hindi nang pobisa nang pobing Aruba have totally guilt-free vacation. Y acaba nang por stay in a hotel pero nang to go through a carbon neutral airport and to fly maybe an electric airplane off. Basta it's the new dream. That's innovative thinking, you know, thinking towards the future, you know, moving nos in a direction ina nang hope interesting. Thank you guys so much for join i share bos knowledge con nos. Nossa clapa landing. Nossa boting a speech. Mita by next week of aki 12 mang mitiner su programa. I'm gonna hold you to it. Mita by tamani Gershwin, take it away. Just ready for landing in a speech acaba. and sound effect di avion. Essa tami no sa baha. So, thank you guys so much. Tur hindi ko join nos. Danki, tur sunang ka share nos kolega nang ka share. Danki, hobi danki pa share e interactua ko nos awe. Guarda ko te ainda bo por share a live stream aqui. Botin chance pa gana 2 VIP passes. So, be sure to do that. Tell everyone to share this live stream pa nang por ting a chance gana VIP passes tambe. Bosin te aqui 12 mang. Yaki dosi mang nos lo announce king ta a winner di ito VIP passes nang join nos ding in next episode aki dosi mang nos sing hobi mas knowledge pa share ko bosa I mas giveaways tambe. So tune in aki dosi mang and nos land ka ba? Nos ready pa? Nos klapa buckle off? Buckle off? No. All right, mas thank you so much. I pasa bonochi na everyone. Bye.
thank you for traveling with us on this episode of Buckle Up. Hopefully you got to know a bit more about the aviation industry and its interesting processes. For more information about the Aruba Airport, visit our website, airportaruba.com. For arrivals, departures, flight information, shopping and dining, company info, and vacancies, airportaruba.com will be able to provide you with all the information you need. On behalf of the Aruba Airport and the entire podcast crew, we'd like to thank you for joining us today, and we're looking forward to seeing you again on the next episode of Buckle Up.